Zadar Ruslan Pašić. Izgradnjom mira se bavim da bi ujedinili mlade ljude i da bi smanjili predrasude između nacija. Ja se zovem Sevla Kopić. Izgradnja mira mi je važna zato što smatram da trebamo porušiti predrasude i okove koji su nam nažalost nametnuti, upoznati osobe koje su druge etničke skupine i širiti mir i ljubav. Ja se zovem Davor Cvjanović. Izgradnjom mira se bavim zato što sam osvijestio da mir nije samo odsustvo rata, nego da mi ne živimo u mirnoj državi sve dok nemamo dovoljno dobro uređen sistem obrazovanja i sistem uopšte.